Isodari lomsa kapol salay posan minit nga tangam julak ban keren harulay posan minit. Don tiba keren si kita siteng don tiba keren si kita 2 minit. Ken mau bahakat nang slen nang bakla ban keren. Ngayos ngeong layo i hagi social media don kinong yalam tiba keren hi lagu postang lagu bakut. Kat nang keren nang laj, kat nang keren nang laj. Upay ba o kunsi sukensay habak hatu letang kumubriw. Uba kalaer kawandek na kadiang bata pekno siya kamon. Tengah gua ban keren haka di kapor kendiat keligi poin. Namar kapor kamsya pihapan ya lejeu lihat. Ban nanta pihak ya beru salah kijong kisnong kijakasong jakasa. Kublay siya hajamu ko kipay bakai kipay wan haka di kapor ban siya skor ya kajipun siya ay jomi. Nanya ko ya pigi ba bomba ki political party hapo kajala megala jomi. Nado uar hajar khatra na sukwa ban yalam ya kajimut kajip berkat jomi ba pin snowtu ba pin ken mau lani ban ken mau ru ya ladi. Kajing lenten mau ya ka parti NPP ka balak-balak. Nakan mau ki ong kade ka parti karo. Kade ka parti hana ka balak bandero ya ka jat benreu jongi. Kata kade ki isu ha ong ar hajar khatra kata ka election. Nganya do ya pi habaki breu ki paitba jong ke jelam begala jongi ki keren ben ki parti baper ki keren ben kaba pela ke jubab kaba bleu ai ya ki paitba ke jelam begala jongi ba keren poi perkhat nilayo penban hawa ajar khatra ban yalam ban simti ya ka sorkar hapo ke jelam begala jongi hapo ke jelam jong konrat sama kumuci pinisa nakam ki paitba Banga om ya pinunta niya kwa ya kejingkela man ka election ki preo ki keren siapa kejingkela ko ki patba jo kemairang pio i ka kejingkela ka baka sorkar hapo kejelam ka NPP gila persang banwanra keleng saudong hakawe pa kowe ke distrik ka bakong san atharai kejingkerku ko bangin ka parti niwa kadu gila banwanra sapi kade ka distrik ka Kemai, kabar PPO, kabar pensuk pensanya pi, dipai ba jom kanekatan ke area baru kawai ke Eastern West District. Mano balik ya kali. Nanya tu ya pi, kibabon kikam ngayat nangne napok mairang, habang Alexisen sate sepok. Japo airport na yan ilan ba ito kani kasurok nangre na mayrang sanok klaw banmi sa katarkma banmi sa tesrani kaong ipikalanti kaladey lapa kung ka national highway mano bale ko kiparlope tong inya paiten kandiap tong inya keli balay ke pangitang donda banong baka party NPP kani ka party kabamlong banong baka party NPP kani ka party yung Figaro uba ito prestun uday wen nagtaling ang pingan yung president kani yung state president yung ka party uba peniyag yung kacalami kala barok kaway kaya kwa bakan rung nakakajapin yung pinag Don ru kiba keno mentah khatam ne for election kiba ong hana baka parti NPP sukela tang ikerten kendiap henry kade hi ka BJP don kiba komo don kiba nget don kiba siapten ki ongi ya utau MDC jongi ya bapak skem ki yu bak prestun tang baka parti tengim itenat ni kedi keren joki ke bangasko ke badai sisa henrengan batai ya himen tabe jande ka NPP ke mau ke parti NPP jongi la sem dau tu reu krau nagaro hills uleti sama ubadai tamma uro ubayo ya katam banlong speaker
jong ka Lok Sabha hangke parlimen ulara iku murong ke celam ikla jongi sya clear jongulum de lemba jong udah krau jong ka celam ikla jongi baro kowe batula tau yang ke parti NPP ke jimbot jong ka laga pipule yang ka we pakawe ka lain jong ka constitution jong ka parti ke jongi kalomba ngikwa ban ai kecing yada kabapura yaki ripat yaki tribal ontan hamegala rehan not is jongi borokowai bakungju ru hapo kari jongi upai pa jong ka kasih autonomous district council bakungju ru upai pa jong jate hills district council ki ai yang kecing kersan bagi kersan hak executive committee jong kini ki atli ke district council ngin persang susu ban warna yaki anti kanun ki dia David direct bat kisdong di tau kabe David direct bat ki long ye long sem rengkat bat ki nom sukses dong rengkat bat ki em bat ki hima bat ki rayot lu kumju kata kade ko mga paban au nak mat jobi kabang mangi nakaliang kapati ni angnot te hakane kapor hakane ka kulimat namar kapor kaya este ko kilong kubi kilong pa ki kun samla bai kabang akot dakat jing skaurit tongin yami nakane ka lumpung nakane ka jani ngidilay pai sala ki jobi slong ni tao ngidilay ru bat persai bat perskotu ban kerpat ban kerpon baparo hakane ka arpoy terik kin ay ya kajing kersan ka bapura ya uneu ramba ubala syakri ya pimentalah reusnen tongit bertemai biang ya kajing syakri ke jonggu hakin iki kendiat sengi ki banwan kenapa undang rak susu ya kaburong jong ka Mairan constituency Barokawe batongin long lu kibriu kibat play ubreu ba ngapet mga ngipet mangi ku kinong yalam jong parti ni ihun ya kecilong ke jongu ni tenat ya kecilong ke jongu ni ihun ka mesin baju baju ubreu ubat kibriu play nana kwa ban ong ya bi ko kikme kikpa ko kipon sama bagi watsya yalam bakla haki bapna kathuri kumba om keto kejilwai mana kiba hek tangan am ngakwa ban om ya bi nginem bet ya kumpul kita hanrainin ai ya kejing kersan ke bapura na kabentau bat skem rengat yang bau kit biang ya kejing kelengkor kumba om ya bi dakala pi penjong ya unban song hajan jonga unlek song hajan jong pernat sama unlek kanrung sya kamra jong wasoba ubalong di petisian batunjuk ke minister jong ke parti bijongi ina don lang hante sekretariat unwara ya ejing akhia kacuan jong kasdong jong katau baki we ke baboncat ke babon rukom ya kinong yalam snong ke balong ke rambas snong ki sodar ki sem bat kumta ter kiat no kiat tuj hante ya pulu ulat jong ke jelam negara uwan sakhilang ya kata baru ayo ya ka sertifikat kum kanong muna na kabenta ban ong pet kanekaan ni ai happy nakaliang joka sorkar pe nakaliang joka sorkar sorkar telah ni ai happy ya kadeka bor kabapura kae kata kabenengkom Ompat judon haka history jong katis council. Ompat judon haka history jong kapriun nyokret. Bapin yo daka certificate mabiki rang kakur kabadon laka jong kakur hakalen saudong kapriun nyokret. Mentap hidon yakaan hakti jong pi lapen skem daka katis council. Bap hidon kaan kabaskem. Kum kakur Barokawe kabaan kiseng kentei jo kesdong ke bapli mensyua khot seng kentei kiseng samla sdong bapli mensyua khot seng samla
tangaslah balik nabarba abdon kaan gabatun kampu hakato kasi ila ayu yang kasajelke yang inongkitkan jong kaseng getesnom kaseng samlasnom kineru kiladon ya kabor ka ikhtiar lemba jong ka kasihil Autonomous District Council hato kamlong gejing kerkuko kikol sama baik mapikil kentay kiseng lokume hato kamlong gejing kerkumo ya kane kapaten kabaduan bagang eskem bagine kiseng kibaper kinang tiu syafran kinang yat dan nyatre kakam ban syakri ya kasnom ya katau bat kunjung ban syakri ya kari bat kajat benriu jomi barok nangka syusyu ngagwakan persay hakmat jomi hakabidei bat kata kalinica kata kalinica kabagi pedrulang ya kakosto berilos bat kalinica katarong moong yapi kadika ain kabakken saitam kabakker pangtam na kabenta jomi kum kajat benriu barok kawe tengah kwakan ong yapi kaneka election MDC nakatakada kalau ngabadon kam sibor election sa sisempat ngakapatri TV to ginami nanti da kami sen ka basirhem in ay kajing kersan ka bapura ya ibak batskem rengkatiang usiting MDC uban salom biang usiting MDC hadin jong ka ako sautrik jong uniw pnay waa syabangan syong togin niya omlang lay ha kakot syaw bahaya raktiya ka ha kakot ha kakot ha kakot kublay yapi kublay siya dyan